Dunia hin Sundays bisela dengan pathin kisel na aneya nei pable du am na zia hobung mi te koma kona sum a million sa sim ananemang pastor khathusim anasayo hitin hicha kona hi ipi kihil na thei imu da ovam ti hojong inasai di wahi hicha kimu pa hi kong hi akitin ama hi pastor min phauta khat mi asanga za asimin angai sangma maole ta asan na le lo hlin na symbol khana amu sangma ma jing khat chahi ama hin Singapore hobung lin ta le thopi ta khat anatung do en ho in sung le stadium sung dim dimin mihim sang som sang zain ake khomun ama hin ata asanun hauna le lo hlin na api te te ding a hi tin mi pi thu ana helji nei ama akona hunging do chi na le kinep na thu ho chun mihim asang aza sim ho lungsung ha ta in atong khain ama vision chu ata asan kam taw nei ama ki thopi dingin alanga ding jingin azinu mi bol thei ta le tup na nei ta sun ho kitinu jong chu om kinin hi ama hin alunga atup cha hi le pastor ji hi ding se se he point mi he thei ta hi ding min than ding van noi he na pop singer min thang ta hi ding ti cho atup kina hi kum I chanham sung chu a hobung mi pi ho chun ama hi adin pi jingun hi chi ama pop singer a hi ding hi lagawa vision ki pedanin akisain ame pi ho ata asan sain album tha tha ho release abolin music video ho abolin Bollywood producer le star min thang ta ta ho to collaboration abolin a hinla hi cho ho zo sinunga chun koi ma het lawa athu sim chumbe awm kinin hobung sum $50 million lang hi hi pastor kong hi jinu sunho kitinu pop star a hi nadinga anaki mangdo kina hi hichi thu kiselgu thuta ahung ki het do achun Singapore pumpi analung kidan sa jengin pop music nga kona pathin thupa seifung ding dana to gun le thil hung ki pancho agam sunga charity fraud ti cho ki hlepla na len penin ahung pangtai na hi dunia isaidi ho hi pastor kong hi in aho bunga summanga azinu lungtu pop singer min thangta ahi nadinga mi ana hlepla dan ahi in ehon kihilna ikila zo diu ikitip masan hi City Harvest Church hi 1989 kuma chu khangdong pastor kong hi kitipahin ana phu do hi in hichalaya chun ama hi khangdong thahat lai pathina hat ma ma jing ana hi in Singapore Christian ho hin ki khialna angai cha no hi tin thu ana samthlang le na hi angai na dola ki khopna ho in le pathin ki hodan ho hi former base iti ding ham ai lo le ki pu ham the thu asign hi ji chun pastor kong hin hobung chu hing sela adin jing na ding a hin ipiham khat bol do ding ahung khang tha ho ding a jong kitu thei jep ding tia hi anagela hi ama ki thopi ding a chun azinu ho yu sun achom lama sun ho tia jong ki henu chu to ki thu in pastor kong chun thu a hil jin azinu chu mi pi sulip le su thau le in anaki thu tu sel honin hi azinu hi music le zapi anga perform bol kiti ho hi athanop nalam ta hin amani hi ki thu in vision khat anagung honin Singapore phai chamle thingthlang ani ni sunga khangdong ho music le modern culture thoa ki pun khom sa ding ti hi kiloi khom na niaw cha a hung ki panchu kin ta in ahung khang to tul tul jeng ta in 1990s ki chai kun lama chun hi chi hobung ki khom na chun mihim aza simlam ahung ki khom pan tawe nei 2000s bul lama chun hi chi ahobung mi za chu za akonin asang chanin ahung khang to be kinin hapta si le ki khopna auditorium sung chu mihim sang som sagi le sang sagi lamcheng ahung dimjing pan tai nei City Harvest ho in le ki khopna chu masanga ho in dang anu apa tewin ana het ho to chun abang pun asunga sermon ki bol ho jong chu munal mana ki seya ki suzol thu danin akelangin thagaw lama pathin ho na ta jong akelo puin rock concert ki jaw to akelowin hi aji chu ho in sunga chun stadium lightning a hi in live band a hi in dancer le multimedia screen ti ho ake koin pathinin thagaw mang ho ahu do nom na thu ho jong aki jabe se puin nasum koina nasum phung phat thei abu no mi ki ti be chun ama kai jing in hi hichi hauna gospel hi American mega church akuna hin kila sona hi in economy lama nasata a khang to ma jing Singapore gamachun athu ki hil ho chu
amaho din mun to akitu cha jeng na hi pastor kongin athu hilpi pen ta san na chun amaho dinga dam theina ki pa na le lo hlin na hin hlut pi ding o hi ti a hi 2000 laila alama chun kong hi chu pastor mai hi tapuin celebrity mong ke su do tai na hi von hoi ta le man tam ta na ki vonin sweet thupi ta ho ki vonin ki khop na in sunga mihim asang aza hola achun oging thlengin thu an helzin mi pi asanga sim ho chun ki pa pi na in akhut abengun ewla ala ajing jigin hi azinu sun ho jong chu akimujingin ama hi pastor jimai mai a tapuin ama hi performer le artist kha jong a hi do ta na hi kong hi chun vision dang khat jong anei ki na pu do ding agun da na hin hi chi chu crossover project asain hi chi project mangcha hi a church mission chu pathin ho khom na khel lamma pop culture to su bia su le beding ti hi a hin hi chi ho jo si ki bol lo na aji pi pen cho hi le ta san na le min than na hin su khom theidinga agel azinu sun ho ji a hi pen ni hi sun ho chu pastor ji akuna pop singara ake hei do jing chu kilom lo be hi in a hin la hobung lam kai ho le a hobung mi pi ho to kinup tu na le pha sa na to gomin pha thei abun pop music manga asia gamsung pum pi le vanoi munchum chuma evangelist na atu na dingin ana phat sa ki na lai se no ne hi hiti chun mandarin pawa kisa album nga le english a kisa la izan ham release ana bol be kinin lam na dinga la izan ham pi jong ana simin hichi ho chu US le UK a dance club ho a number 1 list in ahung pangin hi hichi phat sung ho chun music producer min thang ta Wycliffe Jean David Foster le Dan Warren kiti ho to jong anatong khomin hinla stage chunga perform abol ting le sun ho chu pathin mi cha chanin jong ji point hichi chan ga he theina pen khat cho hi le China Wine kiti music video 2007 kuma ana release chu a hin ya chun pastor kung hi jinu sun ho chun von kivan lo tabang bangin night club ho a lam ho tabang khun a music album a chun ana lam in hi hichi hi hobung na to na hi puin ata asa manga mi koma thusegu kisabo hi a hi chizo wa chun Mr. Bill kiti khat 2008 in ahin sim do kinin vet hoi lo ta in ala chang ho jong chu ana simin Mr. Billin a bill ti chu athil ima man ho ap sa agura hi le ka tha ding hi ti ho po ana jaw sai na hi hichi ga gyal mong leo chun hichi la chu pathin la hi tia mi khat convince na bol ding hi le ipiti ki sei mong ta de ham lungdon bang chum tho hi a hi le akum ki 2009 in fancy free ki ti chu ahin sim do kinin hichi la jong chu pathin la to akilo him hi in night club an thema man thei khop set ana hi ki ni hi a hi le alang khara ajipa kong hi ma chun thil dan chu aphat na lam ta in ana sei kinin a hil cha kinin music mangcha in vanoi pumpi ilo so ta ve ti in ana ki sei phat pi kit na lain a hi le a hobung mi pi jong chun ana ta san kit na lai se no ne hi a hobung mi pi ho chun akipa pi mai jong a hi ta puin ama ho chu sun ho biggest fans danin apang do ta ve ne hi hiti chun sun ho la sa na CD ho a chon ala ho stream a bolun award show na dinga jong sun ho chu ana vote pi un na sa ta in ana to so no ne hi chi ho chung chon chun itiham khana hin ama hi 2003 kum MTV award na dinga hin nominate ana bol na lion a ho bunglam kai ho ki san jong campaign bolin ana boy pi un a hin la ana lo thleng zo pu na hi hichi a music video sim ho ala sa ho le international star ho to aki khut zop na imazo sia sumle pailun ho chu sun ho thip na le a hoina ama bol theina akuna kilam do hidinga nagin chat mai thewe hi a hinla hichi athil bol na ho zo sia sumle pailut zo si chu a ho bung suma kuna ki bol zo hi a hi City Harvest ho bung building fund chu a ho bung sa na le sim phatnan akibang point pastor pazinu poplam la sa na carer simnan akibangin hi a ho bung mi pile alam kai ho chun pathin lengama anei khamu atu danawa ki gelo a hin a hinla pastor pazinu zo ana supply zo dano hi 2003 kumachun ho bung member ho khan hin hichi building fund ho chu sun ho music carer simna kimanga crossover project ki ti jong chu hoi thona le eima chang ki choi sang na project bo a hi ti in ngo na ananei ne hi hiya chun a ho bung chun lungyal lo lam ben a hin le thu in
hobung lam kai hon ango naw chu adau dalun sun ho injong imacha abol khelo danin anaki sei ongin hichi athil bolu sei do a ngo na nei pa chu hunamin nga ve zen ngai dam athum sa on $33,000 valzen fine anapi sa akit na layo na hi hiti chun hichi ake boi naw chu chamlo ka in anasu thip kit tawin sun ho music carer chu achi zom jingin abol do ato do zo si chu kipana thupa zala ama chal naw a hi tin a hobung mi pi te chun anaki pa pi jing na layo na hi hiti chun sun ho chun China Taiwan le US chan gain mi pi asanga simla in perform aga bolin alo hlinna abol do ato do zo se chu a crossover project ngu chu alo hlinna proof a hi tin akipa pi pi kit na layo na hi a hinla hi ho zo se nung lama sun ho in popstar hiding atu na chu mai thema sumle pai hlom cha lut kit lo ma hin producer min thang ta ho manding music video hoi ta bolding international promotion bol na ti ho chu sum phamaya lut tam kit lo hi a hobung mi pi headlowin city harvest hobung lam kai ho chun gu thimin thip be chain a hobung ekawa ko na chun sum akai do jingun sun ho la sa na le album bol nan amang jingun hi a hi le 2010 kuma chun imazo si cho ahung ke do tain kum izan hampi thulam leng ho ana jing nungin Singapore authorities hon a hobung mi ha akun mama in former complaint anamun hichi kum mama May 31 ni in Police Commercial Affairs Department in thupun khat anabolun City Harvest hobung chu dan di lauta hobung sum amano ngo na aumje in khulna kine hi ti in ahin phung do tawen hi hiti chun khulna chu achi zom jengin 2012 June thla in mona nei ho chu het do le social ahung hitawen kong hi le hobung lam kai mi nga ho chu manin anau movin hobung sumle account di lauta aman na ho ji le adang ho ji in criminal charge case anaki pan khom taw na hi khol na nei mi ho chun hichi scheme hung ki pat na bul pi jong chu ahin khol do tawin pastor pazinu sun ho music kera mandin $24 million hobung summa kona anaki thot do in $26 million ma chu athil bolu mel hunading ima maho in anamang chai kinu na hi hichi asum chi sa adana chu simple ta hi wanga het do ha sata khara hin sumho chu company ni true a hi achi sa wa extron production ki dipen chun sun ho pop music carer lam menias abola adang zo pa firna company ki dipen jong chu a charge member ho khat a mama hi kina hi hichi company te ni hin investment bond issue asim piwa hichi chu a hobung chun a chaw hi a hinla hichi bond ki sim jong chu fake bo hi investment ti thei jong hello hobung sum chu ama ho dei dan dana a pei le thei na ding le sun ho album le music video chale promotion ho a man thei na ding a hi a bol bo hi auditors hon thudo anei parwa chun kong hi le atim ho chun thuta chu a sei do jing povin asum pi na ding a chun a hobung sum ma chu alela kinu na hi apam lama kona hin ve ho dinga chu hichi a investment bond chau chu phate cha chia sum api diu dol jong phate cha api udanin akilangin a hinla ata athil bol danu chu hile hobung sum chu hitia chu akive le sa bo a hin hobung mi kha sakhawa kona sum chu adang kha sakhaw hom lai su bing na anei mai o hi asum man do naw abang chu man mo ta ngen hin wal mong jing a hi sun ho in akhul jin kumle aum le na ding Hollywood Mansion in thupita thlastia in sanman $28,000 api jingu khat jong aumin Wycliffe Jean to deal abol nawa $1.9 million le sun ho lasa le video sim ho CD azu thla le ho cho na in million ki khat lam jong anasumang kinun hitia cho lol hing ta dana min amu theina dinga anabol kitwa a music video sim na azong a million sa sim asu mang pewa hi sun ho chunga asu mang wa chun akinga jing nai pun kong hi injong ama lo ti deu dana sum adei chabe ma anaman kinna lai hi Sentosa Cove a penthouse $9 million man khat jong agi choin a in chung langa chun swimming pool le adang ki chep le na ding jong aumin mi house mong hon amano luxury in mong a hitai nei
Chiho chung chuna chun private flight le hotel thopi ta ta an ani na ho le sun ho makeup le medical bills ho zo si chu amani lo chunga ho bung suma kuna anaki cho hona anaman ngen hon hikina hi kong hi le aloi mana aum khom pi ho thutan na chu 2013 kumin anaki panin niza khat le som li le ni sung lunin anachi hlain Singapore sunga dinga good case min ahavet penin anapangin hi jingka se le ho bung mi pi ho chu good in mind anidana lunin akigolun abang chu azan gi den zong aum lewun hiti chun a pastor pawa dingin tauna le thumna ananei pi jiwin hi 2015 October tha chun hichi lamkai mi gu ho chi si chu mo aki chan tawen judge pa akunin ama ho hin hena sa thil di lo ta ho bung mi ho hlep thla na ana to wa hi tin thu anatanin cho akun thakhat zo nungin kong hi chu kum git sung kultang dingin athu akitanin adang ho si wang chu kum gup le thlasom ni le khat sung tang din athu akitan pi ta na hi ahin kidang ta ti ding ham iti ham sun ho wang chu ima in charge akibol point a ho bung chu kipun khom jing ding in ana sei na hi 2017 kumin high court nin athutan nu chu ahin sudayon kong hi zel na sung ding chu kum thum le thlagup ding in ahin su chompi un ahile athutan naw chu Singapore gam sung kinil na ahin su do lo tai na hi 2017 kumbama April tha chun kong hi chu changi zelin report ahin mana aum khompi aloi ho khat chu enghan kitipa ma chu anazam do agukinin hinla konga azam namuna konin analem do kinun hi kong hi chun zela kona akilha do masangin kumni le thali sung zelin aumin aum chan hoi je in ahin malha do kinun hi 2019 August la in ama chu hla do in ana tain hichi hapta mama achun aho bung mi pite komin akilen ngaidam anaki thumin aho bung mi ten jong kipa ta in anali mun hi tu hinjong city harvest hi ading jing na lain ahin la masanga sangin mi jong alhom jo tawin hi hichan analhun ta anung jingun jong aho bung mi ho kita anachu aum jingin kong hi jinu sun ho cho stage perform abola alam dot na ho akonin executive pastor le city harvest church CEO in apangin tu langlanga athu hil ho hi athang pin aphalam san thim dan le khat la khat ki pan pia ki he thim to ding dan a hi ki ta na hi a chaina in crossover project chun sun ho chu Bollywood chan ana puilung puin ho bung sum pathina ki pedo sa sum ki chepna anei ji in man lo asu lo ta na hi ama hi awang pha iti ding ham iti ham amona zo si ajipan apu pi jing hintin min sit na atu wangin zel analut sam pu na hi tu khang din munahin ivet le ahoi lai hin pathin ki sel na amanga Bible ki sel na amang Sunday Christian atam tain pathin thacha a kilema sumle pai hol jong kiwat kit lo ma hi ai pi chu hitale nang le ke wang hi ho zo si akona ikang se ding hi thil phapen wang hong hi ding a hi tunia ding in hi chan chu hin tin hi chethu sima kona hi kihil na thei tampi imudo te diu kine maumin hi ji chun hi thu anangai zo se hi chi pastor pa le azinu banga hlep na hla lo ding in pathinin phat thei na bu su ke wen